Mi smo rafting klub Rapid iz Bosne i Hercegovine. Mala ekipa sa velikim snovima i još većom voljom. Naš cilj osvojiti medalju na olimpijskim igrama u sportu koji još nije olimpijski, iz zemlje koja još nema ni jednu olimpijsku medalju. Ako voliš adrenalin, iskrenu priču, sport i prirodu, pridruži nam se. Ovo nije samo rafting, ovo je naš put ka snu. Dobrodošli u priču, putovanje rafting kluba Rapid. Ništa, ja sam samo intervjuer. Može. Opet ništa. Neki je svio kako sam dole kad je zadnji put bio intervju. Fantastično. Fantastično. Preskočio glavni. Ali se stisnuo. Ništa, evo nas ispred, ništa. Evo nas ispred restorana Lašva i motela. Sad će nam gospodin Irfo dati Hvala. izjavu o današnjem treningu. Iako je, ovo ćemo zvati nesnimana sedmica. Tako je, nismo ništa snimili. Imali smo malu posjetu na početku, tu nas je malo izbacilo iz takta. Dalo nam dodatna krila. Tako je, nismo navikli baš na to bili. Ovdje su gosti restorana, najmlađi gosti. Tako je, bilo tu neko djeci kojima se ovo što mi radimo učinilo zanimljivim, pa su došli da nas malo gledaju. Dali smo da probaju opremu, da sjednu malo u čamac, ne na vodu, nego na kopnu. Malo su nas gledali, navijali sa obale, to nam je posebno drago što smo privukli, da kažem, pažnju, najmlađi. To nam je čast, da kažem. Tako da, isto tako svi ljudi koji budu gosti motela Lašva. Ovo ljeto, proljeće ljeto, imat će priliku da gledaju naše treninge uživo tu. I još jednom hvala motelu Lašva. Tako je, još jednom hvala. Ovaj trening je bio brzinski, intenzivno, a kratko. Ko što smo i najavili. Tako. Hvala Gojici. Jesam dobar ko veli spavao.